Alat syarat tren ublang, syarat turun ke sawah. Syarat jak ublang ni bang? Alat jak ublang nah dua. Parang cengkoi. Ya. Yan alat tu jak ublang. Menyo syarat jak ublang nah enam. Pertama jak ublang jak bermotente. Yang kedua, tak temelung tak gegawate. Ya. Beruh lang kenenang je. Yang kelih kata temula ia benabak perda. Yang keempat pupuk ubai perle. Ya. Yang kelima? Yang keempat ating baik membulai. Oh, tunggu. Yang kelima pupuk ubai perle. Yang keenam jaga baik payah lagi. Ya, jaga baik payah laki. Udah kena sadaran roh dah. Yang kian cara jauh bilang. Pertama jauh bilang bermotente. Yang kedua orang tak temelung tak jaga awate. Yang kelih ating baik membulai. Keempat pun lah. Pupuk. Keempat pupuk ubai lagi. Kelima perda. Yang keempat orang tak temula ia benabak perda. Yang kelima pupuk ubai perle. Yang keenam jaga baik payah lagi. Beres cik. Ya, Cara jauh bilang. Habis.